twakira Basire kuko yageze aha muri studio sinzi ibyaje kubwira Rayon nibyo nanjye mbere yangu kugira ngo mbimubaze. Wasiri weekend nza cyane, umeze neza na mahoro? Waramutse neza Ruvuyanga, waramutse Nepo ndetse na Samir. Tumeze neza. Samir urabizi ko ari bazina cyane. Imeze bite Sylvestre we? Ni sawa cyane. Nanjye Sylvestre hundi meze neza. Sylvestre rero aba yagiye mu turere twa Nyagatare arimo gukina gatandatu avuga ati bimeze bite, kandi Burera yiwabo nayo nyina gatandatu. nawe bibabwiye rwose simbamenye. Barababwiye ntabwo ubutumwa ujyana na Nyagatare nibwo uhereza Burera. Narababwiye ntibyo bintu byacu byo gukina ngo irushanwa ngo ryitwa ngo twinirex ngo ry'amagare. Ayo magare k'iburera n'ubundi ari imisozi amagare akenshi na kenshi abantu benshi batanayazi. Cyo mudashyira imbaraga mu mupira w'amaguru ko nabonye abantu babo bawukunda. Nagiye mu mirenge Kagame kapungura na gitifu umurenge wacu ndamubwira nti rwose nujya mu nama hamwe na meya muzabibutse ko dukeneye ikipe. Abaye ikipe yitwa Hope ikiri cyiciro cya gatatu ariko ntabwo ikomeye cyane. Nacyo kintu mutagira umupira. Imisozi wabonye ari myiza cyane. Ibiyaga ni sawa. Narasuye ejo bundi. Ibyo kurya urabona ko ubuhinzi ni sawa cyane, ukerugendo bikingiye ku buhinzi. Nahabonye kabisa cyane. Wasiri Karame, Rayon Sport muraho? Tumeze neza. Ona ntishimye. Ariko ibintu birahinduka. Rayon Sport igeze aho itsinda imikino 3 itinjijwe igitego. Ubanza unyibarize Ruvuya ndagusubiza ntacyo. Ikintu cya mbere nkubaza. Yego. Usigaye ushinzwe iki muri Rayon Sport? Mu buryo bw'agateganyo ninjye uhagararira ibijyanye n'itangazamakuru muri Rayon Sport. Mu buryo bw'agateganyo? Bw'agateganyo. Ko na komite iriho ni y'inzibacyuho. Nire poste ya Valentine ni wowe yanditse? Oya, zari zitarangira. Ubu ngubu uradushinzwe. Yego. Ninjye uzajya ubuvuza n'ubuyobozi mu nshingano zawe. Yego. Prestation rwose iby'agateganyo nizere yuko bizavamo bya burundu niwabona nyine ubikora neza kandi nyeka yuko ni nabyo nifuza nanjye sinabigushidikanyaho ko n'ubundi ubibamo. Hanyuma rero nyuma y'izo nshingano muri Rayon Sport mugiye gukina ikipe ya Mukura, ni match navuga yuko ikomeye cyane. Ejo kwizigiye turi kumwe nibo bavuga ati ndabizi neza ko Rayon Sport mu makipe itinya gutinya nyine kubaha kwa nyine kuvuga uti aya manota nshobora kutayabona. Yavuze ikipe ebyiri, yavuga ati iya mbere abantu batinya APR, iya kabiri bagatinya Mukura. Mukura ni ikipe mwiteguye gute? Ni umukino mwafashe gute? Intsinzi Samir avuze mwe mumaze nizinga Samir bafite intsinzi eshatu na clean sheet eshatu. Murabikomeza ku munsi w'ejo. Icyambere iyi faze retour ijya gutangira abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bo hagati yabo bakoze inama itarimo ubuyobozi kuva kuri Abed ugashyiraho Rika wari winjiye mu ikipe, mukinnyi nka Bangara, ugashyiraho abo bakinnyi bakuru bose b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abatoya babarimo bakoze inama imwe bigira ku mateka y'ibyabaye muri Rayon Sport. Kuri Rayon Sport nyine ibihe byagiye bibaho. Rayon Sport sezi ya 2018-2019 yagize faze na hitari nziza habe na gato. Iyo faze ritari nziza habe na gato abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bayobowe na Manzi Thierry, Mutsinzi Ange, barimo Muhire Keve, Muhire Keve ntabwo yarahari, barimo ba Jire Urimwengu, barimo ba Sarupongo, bakoze inama hagati yabo baravuga ngo tugize faze rembi, reka dukora ibishoboka byose ifaze retuni tuzagire match yari yose dutakaza. Uzi cyabaye 2018-2019 Rayon Sport yakoze imikino 15 ntigeze itsindwa umukino n'umwe. Yatsinze imikino 13 inganya imikino 2. Icyabaye ikipe yari yiri imbere yitwa APR, Rayon Sport yayipanguriye amanota 11 iyavanaho. Rayon Sport ifata umwanya wa mbere itwara n'igikombe cya shampiyona. Ibyo bintu rero iyo usanzwe bifite mu mateka yawe biroroshye ko abakinnyi usanzwe ufite nabo bashobora kubigenderaho. Niyo mpamvu ifaze retour twahereye kuri match ya mbere ya AS Kigali, Rayon Sport yarayitsinze igitego 1-0. Twakurikijeho match ya kabiri ya Police ariyo duheruka muri shampiyona, Rayon Sport yatsinze Police igitego 1-0. Iyo Police Rayon Sport yatsinze igitego 1-0 yari yatsinze Rayon Sport umukino ubanza wa shampiyona
irongera inasezerera Rayon Sport mu gikombe cy'ubutwari hose yitsinda igitego kimwe kuza. Muri shampiyona rero Rayon Sport yarayitsinze. Ni ikimenyetso cya ya U-turn abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bakoreye inama bakemeza ko ari cyo kintu bagiye gukora. Now ikipe ya Rayon Sport aka kanya rero turi kuri gahunda imwe yonyine, turi kubara ngo who is next. Icyo kibazo turi kwibaza buri kanya. Next turi kuvuga ntago ari uwo tugiye guhura, ahubwo ninde ugiye gutsindwa nanone na Rayon Sport. Ako kantu mukumve neza. Mu gihe abandi barimo barabara ngo tuzahura na runaka, tuzahura na runaka, twebwe turi kwibaza ngo tuzatsinda ndubukurikira. Who is next? Ninde ugiye gutsindwa nanone? Ninde ugiye gushirika isoni n'ubutengwa ze guhagarara mu maso ya Rayon Sport nanone? Ugezweho ubu noneho ninde? Ni Mukura. Ije ku cyumweru. Maze imitsi bagora. Samiri, uri umunyamibare ndagukunda cyane. Dusubire inyuma gato. Imikino 5 Rayon Sport iheruka gukinira na Mukura mu mujyi wa Kigali. Rayon Sport itsinze match 3 twanganyije imwe, Mukura dutsinze rimwe. By'umwihariko rero muri Kigali Pele Stadium imikino iheruka duheruka kuhakinira Mukura nta nsinzi ifite kuri Rayon Sport. Hari umukino natsinze Mukura ibitego 5-1. Aho ni 2019. Ibitego 4-1 mu myaka 2 ishize. Ikintu gikomeye Mukura iheruka gukora kuri Rayon Sport muri Kigali Pele Stadium ni umukino w'ibitego 2-2. Robert Mukogori cyari uri muratera Dolphe Hakizimana. Mukogori cyane watsinze ibitego 2 byose by'ikipe ya Mukura. Imikino 4 yose mperuka gukina n'ikipe ya Mukura muri Kigali Pele Stadium nta nsinzi igira kuri Rayon. Harimo no kuyinyagira, ahubwo none uteranyije nk'ibitego byose maze kwitsinda mu mikino iheruka muri Kigali Pele Stadium harimo ibitego 5-1. Iyo ni match imwe. Hakaza ibitego 4-1. Bibaye ibitego 9. Hakaza igitego kimwe kubusa 10. Hakaza 2-2. 12 mu mikino ine. Average y'ibitego 3 kuri buri mukino. Ni ikipe mfiteho imibare myiza iyo namaze kwinjira kuri buriya bwami bwanjye bwa Kigali Pele Stadium. Iyo namaze gukandagizaho ikirenge ngorwa nuko umusifuza ambwira ngo match iratangiye. Ubu rero nayo yageze kuri who is next. Who is next ni Mukura. Nigezweho. Hanyuma tujye ku bakinnyi bawe. Yego. Nta mukinnyi ufite ikibazo cy'imvune. Ubu muganga w'ikipe ya Rayon Sport afite akaruhuko. Oya. Araruhutse. Umukinnyi wa nyuma aheruka kuvura ni Yusudianye. Ako nawe ntabwo yari ari kumuvura, yari aramufasha ahubwo gukora rehabilitation no gukurikiza amabwiriza yo kugira ngo akire neza akaboko bamubaza. Yusudianye nawe yatangiye imyitozo yoroheje. Nta mukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport numwe ufite ikibazo cy'uburwayi. Uwo mutazabona kuri match y'ejo n'uwo mutoza yahisemo ko atazakina match y'ejo. Kwizera Olivier ni muzima? Ntago ari muzima gusa. Ubuzima bwe yabutizaho n'abandi. Ni muzima cyane. Bagora aho baho Kwizera ngo yavunitse kuri polisi bitagenze neza. Kwizera abareba afite impungenge. Afite ubuzima yasagurira n'abandi. Kuri match ya polisi yasoje match buriya yabaye umukinnyi w'umugabo w'intwari kandi tunashimira cyane. Yababaye hari ahantu bita akameme mu Kinyarwanda, ubwo ni iki? Nakameme. Baramukubise. Buri iri ambulance iza yari ameze nk'utari guhumeka neza, ariko biza kurangira byibuza yumva uko ari guhumeka yasunika agafasha Rayon Sport iminota yari isigaye y'umukino. Iriya match ikirangira rero Kwizera Olivier bukeye bwaho yarababaraga cyane. Byabaye ngombwa ko ahabwa akaruhuko k'iminsi 2. Kuwa mbere, kuwa kabiri. Impamvu tumonye muri match z'igikombe cy'amahoro. Niyaza kuba hari ntabwo yari buyikinira ya match. Ririya rushanwa sirye. Ashobora kuzarikina wenda nko kuri finale. Ariko ririya rushanwa ntago ari irye. Ririya ni rushanwa rya Patrick na Mugisha Yves, bazajya bitoranyamo ukina. Rayon Sport yubakitse nkazaze nizo mu Bwongereza. Hari umuzamu wa Arsenal, umuzamu witwa David Raya, wari wamubona muri FA Cup. Oya, Kepariza. Wari wamubona se muri Carabao. Oya. Si Kepariza baraga ugomba gukina. Cyane. Kwizera Olivier mufate rero nka David Raya muri ibyo bikombe bitoya. Ntabwo nzongera rwose.
ameze neza rero. Ameze neza, nta kibazo afite. N'imyitozo yo ku munsi wo kwa gatatu twakoze imyitozo twe dufite match ya City Boys, ariko abakinnyi batari buze gukina iriya match bari babizi, bakoze imyitozo ku munsi wo kuwa gatatu mu gitondo. Iyo myitozo ayikozeho igice, kuwa kane yarakoze, no kuwa gatanu yarakoze, n'iki gitondo yakoze. Araba ari mu bakinnyi baza gukina match ya Mukura. Ni ukuvuga ngo rero medical report ituruka kwa muganga, nta mukinnyi n'umwe w'ikipe ya Rayon Sport ufite ikibazo cy'uburwayi uwo ari we wese cyangwa icyo ari cyo cyose. babura tubwire ibiciro. Uyu mukino rero turareba match gute? Twebwe abakunzi ba Rayon Sport n'abandi batari abakunzi, uyu mukino n'abakunzi ba Mukura n'abandi bakunzi b'umupira w'amaguru. Uyu mukino urahendutse cyane ku buryo nanjye numva bimbabashe. Uyu mukino uri ku bihumbi 3 ahasigaye hose, ibihumbi 5 ahatwikiriye, ibihumbi 15 muri VIP, ugashyiraho n'ibihumbi 30 muri VVIP, ibihumbi 3 ahasigaye hose, ibihumbi 5 ahatwikiriye, 15 muri VIP, hanyuma ugashyiraho inote y'ibihumbi 30 muri VVIP. Uburyo bwo kugura itike bwo buroroshye. Nimwe muri match Rayon Sport zibayeho muhenduye pe, zihendutse. None ikindi kintu kirimo, twe tumaze na zirahendutse cyane, twe tumaze periode y'ukwezi n'igice tutakira match. Rayon Sport yerukaga kwakira match ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere. Niyo mpamvu mutamperuka. Utangiye guhendura match, shaka mu ifaranga murarifite. Basinya basinya. Faranga murarifite, ubu ntago muri kirginginga, bati muze murebe match. Bureba wasiru kwasa. Abanya mvuga ngari buriya ngemba wambaye neza bahe. Oya ngemba numva ikiganiro mujye mushyiramo akantu ka showbiz. Nateguye reba imyambarire mfite. Nta nubwo wahereye ku nkweto ngo ugende uzamukubwira abantu. Turasaba imbabazi ku mugani. Reba iki cyangwe nepo. Zimeze neza kabisa. The drip. Ameze neza pe. Inkweto nziza cyane ya Air Force ifite ibara navuga ngo ni umweru hasi kuri taro, hejuru harimo kakano kanayike k'umukara. Iri bara ndaryita iki? Iri ngiri nk'icyatsi kijimye, icyatsi kijimye, vert militaire. Evan afitemo iyo bita jogging imeze neza, ipantaro y'umutuku complete n'umupira umeze neza. Varezi ya dance. Ingofero niyo nikanze. Ya ngofero karakaji. Ese karakaji ni kaji wagone. Niyo yahise ntangamo. Cyeneze kari Jairut. Jairut. Ameze neza rwose. Urugero rwiza rwerekana ko Rayon Sport nta bukene burimo. Ibitama byaje meze. Oya subukene ahubwo wini yo zihari. Muri muratsinda mufite amafaranga. Ari ibintu biharawe muri Kigali. Umuntu numara amezi 6 utari kumubona, nyine mutari kubona no wenda kubera impamvu z'akazi cyangwa kwa kundi dusigaye tubyuka turi busy. Nimwongera guhura nyuma y'amezi 6 uzasanga yarabyibushye. Cyo ni icyambere. Sibyo? Kabiri uzamusanga na pareye mu menyo. Buriya zisigaye zigezweho cyane. Abantu bose basigaye bafite pareye mu menyo. Karakano ko kaje ryari. Kare uvuga i Kigali. Apareye abantu barazifite. Karakano kaje ryari. Uziko ngiye no kwa muganga bakambwira ko nzikene, nawe bwira nishwe. Ntabwo bishoboka. Zigezweho uzagera kuri muganga w'amenyo reba ku mugani. Biragoye. Kare wo uvuka i Kigali karakano. Ubwo rero ibingibi bivuze kugira ngo mbabwire ko ya nshuti yanjye twajyaga tuzana hano mushobora kuzajya kumubona nawe yarashyizemo apareye, kuko azongera kubona winikera. Jangwani azongera kubona winikera, azagaruka hano yarashyizemo apareye, usanga yarazanye inda winikera. Urabona azongera kubona intsinzi neza, urabona bitagoye. Ariko nanone indi misiyo abakunzi ba APR cyarakabe none ndi ku ruhande rwabo, ariko nje kubagira inama mu buryo bwihuta. Agakwiye gukora screenshot y'uyu mwanya wa mbere bari kuko nibizongera. Oh yes. Wayikoze se ntuzakagurisha ku screenshot. Kandi aribyo ndi kuvuga. Utari buze kwifata akakanya, hasigaye iminota mike ngo Al Hilal ikine match. Kandi nimara kuyikina igiye gutangira gukina ibirarane byayo. Na Rayon Sport zirimo ziratsinda. Ubu tugiye kugera ahantu Al Hilal igiye gusimburanya ku mwanya wa mbere na Rayon Sport. Ni Al Hilal ni Rayon. Al Hilal Rayon. Abakunzi b'ikipe ya APR uyu mwaka ikintu kimwe cyabanezeza ni screenshot mwafata uko mwaraye ku mwanya wa mbere mwihuta. Ikintu kiranejeje cyane bakunzi ba APR. Mwiheranwa n'agahinda ngo mwanganyije muri ku mwanya wa mbere, mugende mufate screenshot kuko nibizongera kuba. Ariko hari ikurikizo nyuma ya Mukura Wasiri nibizongera kuba. Wasiri ari Hilali kuri screenshot nzagurisha. Icyo mbaza ari Hilali kuyifite nyuma ya match ya Mukura. Uyiteguye gute wowe? Bine byari byinshi, ariko ngiye buriya nari ntarabona ikipe yanjye neza.
nari ntarabona Rayon Sport witeguye kuko ufashe nk'urugero witeguye kugabanya umubare w'ibitego cyangwa witeguye kuyitsinda? ndakigusubiza neza cyane. Iriya match Rayon Sport yakinishije ikipe ya kabiri, umuzamu ntabwo yari Kwizera Olivier, turabyibukiranye. Iriya match twe twayipinze, twe twayisuzuguye cyane. Umuzamu ntabwo yari uwa mbere, defense hari harimo Serumugo, twese tunamu wari umukiza Obed, ubu hari umukiza Obed. Dawo yari ataragera mu mavuta ye. Axe central yari irimo Chimanga na Bangaro, ubu ngubu Emera umwanya warawufite, umukinnyi w'ukwezi wa kapiteni, umukinnyi w'ukwezi kwa mbere. Mediane y'ikipe ya Rayon Sport Bigirimana yari ataragaruka. Tambwe iyo match ntabwo yayikinnye, Asumani iyo match niyo yayikinnye, Faringanya iyo match niyo yayikinnye. Rayon Sport yakinishije ikipe ya kabiri kuri Al Hilal, ndakinisha ikipe ya mbere kuri uyu wa gatatu. Wallahi wala sura, wallahi wala sura. Match yo kuwa gatatu tariki 25 tuzahura ni Nyamirambo. Turabamenyesha vuba, nitwe tuzayakira, turabamenyesha nyuma y'iyi match ya Mukura tureta tubahereza next mission. Nakumenyesha ko nibatsinda Mukura ni ku mahoro, tuyijyana ku mahoro gukora iki kweri. Ikibuga cyacu ko kizwe ari Kigali Pele Stadium. Uburyo bwo kugura itike rero, reka mbubwire abantu nitahire. Uburyo bwo kugura itike ni ugukanda akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 1 urwego, akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 1 urwego. Nunyura muri iyo nzira uraza kugura itike, binakwemerera kuzareba umukino w'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe. Tumeze neza muri kwakira nyuma kumara igihe kirimo utakira. Tugiye kwakira Mukura, dukurikizaho match ya Al Hilal. Ari niyo mpamvu ariko ndi guhamagara abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, dukeneye cash, dukeneye cash. Nubwo mwabonye nde amafaranga agera kajya abafana ba Rayon nibaze dukeneye cash. Ubwo nsigaye mbabona bagiye gufana Kiyovu, abona bagiye gufana Al Hilal, abona bagiye gufana Polisi. babaye guvana ikipe zakinye na APR. Nibabe babanga mwabo rero ndimo ndabibasaba, nanabikunze cyane muri system, nabonye barimo baragura amatike cyane. Kuko ejo twabonye stade isa neza. Yego. Dukeneye ko ejo none tuzabona stade isa neza. Oya nge ntago mbashidikanyaho kuri match deruka gukina ya Polisi ya championnat. Ariko abaperi musige mubona ibyo bareba bakorera. Mugura amatike ndabakeneye, ahubwo nibaze banshungere. Nkeneye gukina na Mukura ifite abafana. Urasonza ninsinda Mukura n'induzaba amatike, ninsinda Mukura n'induzaba. Nkeneye abantu ndibuze kubabaza. Urugamba ni Murundi, urugamba ni Murundi. Ndimo ndabahamagara abafana ba APR muze mushyigikire. Ariko Samit twadukumbuye si nibyo ngibyo by'ama equipe ba wasiri barimo no na mobilization. Natwe twadukumbuye stade, abanyamakuru twadukumbuye kubona stade yuzuye. Ibintu byo kuvuga stade yirangira, twe twageze umupira niba ari ikintu kibi, nicyo kintu nkundira Rayon yo nuko wageze umupira nta bafana ba. Ikintu cyari kinzanye hano, ntago narije kubabwira ngo muzaze kuri stade kuko gahunda barayifite. Iyo Rayon Sport iri buze gukina ku mukunzi wayo, niyo utamubwira igihe izakinira, umutima we urabimubwira. Abakunzi ba Rayon Sport umutima wabo uri connected na fixtures za Rwanda Premier League nizaferwa kuri Piska. Niyo utamubwira ngo match uyu munsi, niyo mpamvu tugira indirimbo ivuga ngo umunsi Rayon Sport izakina ntuzayoberana, uzumva akanihira, uzumva imirishyo n'imihamirizo tubikesha Rayon Sport, niyo kipe y'abanyarwanda uzakomeza umurego. Ako kantu kahita kabikumvisha. Icyo nanije gukora hano ni ukubayobora inzira yo kugura itike kugira ngo tuzahurire muri stade. Hanyuma Forunganye yatsinze 2, muvuge ugende. Forunganye rero wa wundi batinya yagarutse. Forunganye is back. Ka City Boys kan. Wabonye yaraserebuye se? Oya. Bimeze nko kunywa. Ngo yaratsinda gomeza akigira muri centre. We yatsindaga igitego kagira ngo Rayon Sport irimo irishyura. Akabwira ati muterura umupira ngeneye gutsinda n'ibindi bitego byinshi. Niryo rushanwa ryari riri mu Rwanda rataratsindamo igitego. Igikombe cy'amahoro rataragitsindamo igitego. Iki cyumweru rero abare muzaze mwitwaje amafaranga yo guha Bigirimana Abedi, ko no munsi wa Bigirimana iki cyumweru. Iki ni icyumweru cya Bigirimana. Uyu munsi wo ku cyumweru. Bigirimana week? No. Bigirimana Sunday. Ni Sunday ya Bigirimana. Iki ni icyumweru cya Bigirimana Abedi. Ku munsi w'ejo niwe man of the match. Ndabigusubira. Iki cyumweru, uyu munsi wo ku cyumweru match Rayon Sport izakina n'ikipe ya Mukura, ni umunsi wa Bigirimana. Mugura amatike twe tuze gurira kuri stade. Basire umunsi mwiza. Umeze neza se? Cyane. Hariya match ya APR na Polisi yarangiye gute? Nije muri kubivuga. Banganyije bye. Aragaza cyane rero Wasiri muri rusange ubwo